Atatoy. Okay yun, di jay ko akon. Apa di tamat nagang ko tinyuli kon. Di ko maaninjak gayam. Aguray bumaba ah. Di tamat nagang kon. Yan. Pinatahangin parehas. Gura man takpo. Aping ita nagbatit mo. Di takasta. Gura tagalak monitor ko. Napidsan samot mangmangag. Di ta dito unit TV kin urukan. Pakner. Si Camille, lipas ka lang dyan, naminig niya. Sige, sige. Wan, isim simpak lang. Lipas ka lang dyan. Wan, isim simpak lang dito ko. Isim simpak pa dito kas dyan i-open ko pa dito kas dyan. Ay, ada kamat gayam. Sige. Dito ko lang, kumusta? Ayan, okay lang. Hangka bumababa, di ka kalatong. Umakyat kayo amin kit din. Umuli kayo amin nun. Nagmaditay signal ko. Oras siya ag-ikot. Umuli kayo kit. At digali umuli kan. Iupin ko pa harang na. Adamat ni kaibigang Willen? Wen, iso nang lukat ate. O sige, bumaba ka dyan. Agtamsa ka pa, ag-ikot-ikot. Salamat. Sige ate. Sige, salamat. Umuli kayo nga data baba. Nga free. Gorkat isim simpak ji harang na. La umuli kay amin nga dita baban. Agyantay amin ti nga to. Awa nagid edak ni. Kalkalpas ko pa lang nangan ni. Ayan, napuntay mo naman natin. Umuli kayo. Yan, nala daw man dati pa.
Ayan, hindi gumigilab. Shoutouts na 9 million people in the house. Apia, loading? Loading? Ano, jijik na. Ay. Ala, nakita nga kun. Aguray ka, ni kunti mang pa ni agaw awan ti signal ko. Siyak. Ala. Urayim ti tagali adab ubrain na palang ni mong wili. Iso ti mang accept kanya. Ang kamot ma-accept. Anta pakapsotak man di unit ti TV na pizza unay niya. Agure ka ti tagaliwan? Adab ubrain na kanupay laang di aguray. Ala, dita kayo pa'y takpawan. Dita kayo pa'y agora pa'y bita. Agsukatakman pa'y ti pampas da. Baka aglit da. Dita kayo pa'y laan. Anti gali urayom ni mong willing nga mang kuha kanya, mang pauli kanya. Ayun na, pagdawan man ti signal kon.
Ay, nagawan man signal ko. Ano? Nagawan man. Ayan, shoutout sa lahat. 7 million people in the house. Ayan, tamsak, harang. Ayan, thank you so much sa paharang. Dan tamsak host. Ayan. Ay na, narigatan. Baka marsuod ta nagbabatayak. Madamdama, ati gali. Kuha pa lang gamin. Adob ubrain na kano ni mong Willie. So nga, hanapay nga makwa. Handa ka pa nga mapauli. Ayan, salamat sa inyong lahat dyan. Hello host. Ayan, sabi ni Nobila Victoria. Ayan, umakyat kayo kumanya. Maawa mo timang pakyat kanya yun. Di da kayo makwa. Di da kayo maad. Ayan, bimanat man yun. Bibingan. Tamsak dan po host. Ayan, thank you so much Al Pangilinan sa inyong patamsak dyan. Ayan, harang po. Ayan, thank you. Ayan, ay nangin tayo hagdan. Ito tayo, naguray tayo ipintayo di hagdan. Ayan, inpin ko tayo hagdan. No madamdaman, no kaya't yun to tikwa umuli. Ayan, FC Guruta, hello host. Ayan, hello, Miguel Love shout out. FC Guruta. Ayan, salamat sa inyong pagbisita. Ayan, agputid busis mo, madam. Sakit puros alalay ti host tayo. Uy, ano kwa? Nakapsot gamit ti signal ko no kastoy nga oras iso nga agputol-putol. Han nga diretso ti oras na ay ti kwa na. Ti signal na. Iso nga hangko kaya tag-open ti kasi nga oras ta nakapsot tinit ko ngay agputol-putol. Ayan, tamsak. Ayan, thank you so much, Ems. Ips Iguruta. Ayan, maglapagan kayo ng bahay dyan kung gusto nyo. Magkwentuhan muna kayo dyan habang hinihintay natin si Busing. Al-alya, kunak, haha. Ay. Anya dyan al-alya, tigalay. Ayan, kapatid Dumakyun Trip. Thank you sa inyong pa-stay home dyan. Ayan, Ma'am Unique Grace. Ayan, mega shout out po. FC Guruta. Ayan, pag meron tayong bisita na na pumasok diyan, pwede nyo yan dikitan. I-ano nyo lang, i-search manual nyo na. Kung ayaw nyo maglapag ng bahay. Ayan, Nibis Channel, mega love shout out, Maritis Tagabi Vlog, Yoni Grace 23, Al Pangilinan, Tita Gali, Pamilya Pantay-Pantay, Rodel Villaros. Ayan, thank you so much sa inyong lahat dyan. Sherlyn Tuason, Manang Sara, Lan and Gio, Adele and Joel Vlog, Dumakyun Trip, Nobila Victoria, ayan, Al Pangilinan, Eps Egorota. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, Jonah G Channel, Tamsak Ati. Ayan, mega love shout out sis Jonah G Channel. Ayan, salamat sa inyong pagbisita. Thank you so much, kapatid. Putol pa rin ang ano ko dyan, ang dating ko dyan. Mahina ang net ko pag ganitong oras kasi. Ayan, thank you Ate Maritis Tagabi Vlog sa inyong pa-stay home dyan, Adele. Jonah G Channel, mega love shout out. Ang kasama naming Suring High. Yan, thank you so much po. At kayo ay napadalaw.
Ayan, pa-view po. Ayan, sabi ni ano, okay naman po. Ayan. Pa-view daw, sabi ni Kuya Rodel. Sa mga hindi pa nakatusok, first owner, sa hindi pa nakatusok dyan, pwede natin yan lablahe, puntahan ng bahay ni Kuya Rodel at saka si Tita Gali Vlog. Habang hinihintay natin yung operator natin, pwede natin yan puntahan yung mga binababa nilang bahay. Kahit na dikitan nyo na sila, kahit na panood nyo na sila nung nakaraan, pwede nyo pa rin puntahan at panoorin yung video. Dikitan pag hindi nyo pa kadikitan sila. Para dagdag views, dagdag comments, at dagdag like sa mga videos na binababa nila. Yan. Mahina ba ang ano ko dyan? Mahina ba ang dating? Kasi hindi ko pwedeng lakasan ang boses ko dito. Kasi nasa work pa ako eh. Kaya mahina. Hindi ko pwede ibuka-buka kayong bunganga ko. hindi pwede yung malakas-lakas ba. Kaya mahina lang. Ayan, puntahan natin guys yung mga binaba nilang bahay. Lablabin yan, tusukin. Ayan si FC Guruta. Pag hindi nyo pa kadikitan yan, pwede natin puntahan. Ayan, Tita Gali, umakyat ka na. Andyan na si Idol. BG Manang, Adel. Sige lang, Adel. Walang problema. Sige, akyat ka na, Tita Gali. Andyan na yung mag-welcome sa'yo sa taas. Yung mga dyan, yung mga hindi busy, akyat kayo. Ayan, harang. Ayan, sabi ni Ate Jeannie Alaman. Thank you ate sa paharang. Huwag kalimutan tamsakan si host. Ayan, Tita Gali. 2 minutes pinanood ko. Ayan, sabi ni Kuya Rodel. Ayan, Tita Gali, panoorin mo na rin yung ni Kuya Rodel. Ayan, Foodie Channel 101, harang. Ayan, thank you so much sa Foodie Channel, sa inyong paharang dyan. Uni W, it's done, sabi ni Ate Al Pangalinan. Ayan, thank you so much guys sa inyong pagdalaw. Wait lang ha, namatay yung TV. Apa may tawan ti mangmangod ko nga boses. Sige, akyat ka na, Tita Gali. Andyan na yung mag-welcome sa'yo sa taas. Yung partner, apawan mangag ko boses mo? Mangmangag yung ba boses na? Ayan, Danyo ni, sabi ni FC Guruta. Nakamute na. Sige. Sige, okay. Ayan, SP Guruta Paul Package, Sweet Kalimbang Dan. At sa premiere mo, sabi ni Tita Gali Vlog. Ayan, Tita FC Guruta, Kapsat. Ayan, puntahan mo rin yung binaba ni Tita Gali. Ayan, si Ate Jeannie. Maglablaban muna kayo dyan, guys. Habang hinihintay natin yung mga kasamahan natin kung merong pang darating. Salamat, Ips Iguruta. Ayan. Oras na naman yung gatasan. Ala, ba't nawala pa rin? Sige.
Yan, sige, akyat ka na, Ate Gali. Akyat na yung mga hindi busy dyan. Ayan, salamat, Eps Igurutan, sabi ni Ma'am Yuni Grace. Ayan, nagbaba din ng kanyang bahay si Kapsat Dumakyon. Kuya Rodel Dan, watching again harang, sabi ni Ate Jeannie. Eps Iguruta Pulpakdan, bagong dikit from Alpangilinan. Ayan, si Ate Shirlyn Tuason, nagbaba din ng kanyang bahay. Ayan, puntahan natin guys, yung mga bahay dyan na nakalapag. Kapatid Ips Igorota, dikit lang sa link at babalik din kita at midnight, basta magbakas ka lang. Ayan, sabi ni Tita Gali. Unigris 23, Dan Kabsat, Rodel. Ayan. Sabi ni Kabsat Dumakyon. Ayan, ayan, nagbaba din ni Ate Nieves channel ng bahay. Guys, sa mga hindi pa nakadikit kay Ate Nieves, padikit naman guys, at kasamahan natin yan sa Ilocan dyan, pero maliit pa yung bahay niya. Need niya ang tulong natin, bigyan po natin siya ng banana, mahiwagang banana. Dan Tita Gali, sabi ni Eps Egorota. Dikit lang po at bakas lang po para mabalikan po. Ayan, sabi ni Ate Nieves channel. Partner. Anya partner? Di din nang ipasa resibo nun. Sige. O, di kompleto na tayo. Kompleto na garo din. Di din lang yung dawan pa listahan dito eh. Ay, on playing pa lang tatay gamin. Okay, nakita ko na. Okay. Kabil ko ito doon. Kompleto. Uwen, kompleto garod amin. Ne, okay, makita. Oray ni ko ni nangisurat. Ni Ayan, salamat po, host. Ayan, sabi ni Ate Nieves. Ayan. Ayan, Dumakyon trip, WH Dan, Tamsak Dan, from Alpangilinan. Kamsat Dumakyon Dan, Skyline, Ilocos, DJ ba? Oo, no, Skyline kat kwa, no, Skyline kat ije Quirino ajay, di ba? Di nagbaetan ti Del Pilar ba di ay? right, guys. Harang one. Ata kakabsat makita yan na kompleto. Ayan. Amin tayo nag-play. Adyo kanya, nag-send na resibo, 3 hours, i-play ko, i-play ko man yung may isang playlist nan. Ta. Ape naggadumot tayo Plymon, partner. Partner? Ape naggadumot tayo Plymon, kat no 2 hours lang. I-sarding ko nga ro dadyo yun, ta ako, adyo lahat na playlist mga misan ti ko. Okay, sige. Ilo dyan, no, nalpas mo, 3 hours, no, nalpas mo, in mo nang in-play mo na katoston. Ni ko pay partner ni Adel, manulangin kurang ni Adel. I-play ko kami ni Adel. 300 plus lainginin, 345 sa ajay, jimpasa na. Okay, Wen, basit lang inin. Ayan, wen, Quirino Kabsat. Ay, nadahilan na dati. Kat 14 tayo lang. Kung ganun, awan damot to, no, katurog dangatan Ha? Nakaturog dangatan 14 tayo lang. Kay last nga ko tayo dito ini. Last nga ko tayo BLC dito. Yun. Ayan, full pass Dumakyon trip. Sabi ni Eps Igorota. Last nga BLC tayo dito yun. Amang rugi tayo manintano. Dapat ada tayo amin dito yun. Talas dito eh. Kung uwin garo, kung awan damot. Yun, dagijay dudo mga amin. Siyempre,
Yeah, damit harang na automatic ni game dito ko man na yun. Uy, inlokat ko tatay partner. Okay. Madig na i-set nga min tatigit. Madig na An kabil. siyak nang ilokat ko tayo. Okay. Thank you, Kabsat Dumakyong Trip. Ayan, full pack. Naku. Kunana ni Tita Gali, may penalty ka dyan, boss. Okay. Nalit ka daw, sabi niya. News channel, done na rin po sa bahay niyo po, full pack. Ayan, sabi ni Ma'am Unique Grace. Ayan, harang. Thank you so much sa inyong lahat dyan. 12 million people in the house. Thank you so much. Al W, it's done, sabi ni Kuya Rodel. Al Pangilinan, done kapatid, from the Makyun trip. Ayan, sige, maglablaban muna kayo dyan. Ayan, maglapag lang kayo ng bahay. Free lapagan po tayo. Naku, nawala na naman ang aking signal. Ayan, thanks Rodel Kabsat, sabi ni Ate Al Pangilinan. Di lang ako, boss. Kinilaw ka nila kanina sa GC. Naku, dito kit. Sabi ko nga sa'yo eh. Kinilaw daga. Ana pa idikal man nabannog kami ngamin nga na pa nag-fishing. Lukluk mo ka, kung kunada nga uksotam ka no, tapador nga pasok mo. Tatayan, hindi grupon. Nabannog lang nga ron nag-fishing, nabannog pa yung nagarado. All in one amin aja yun. All in one. Ayan, HB Habon, Tamsak Host. Ayan, thank you so much sa partner Habon. Migi love shoutout sa'yo. Nabannog ni Host. Oo, nabannog nga rod. Nabannog nagarado. So nga, mauawatan tayo latan takwang. Nalawa una ginarado na ka no. Tiganas na nakalipat. Amit, takwa. Tatay na ay sa nalitak, napana kami nga napana namalingke. Awan sa balingan nang ibaga di tapos. Ibaga na Ate Gali. Tatagal, ay, si gaya magilaklako kanyak Tita Gali. Okay guys, and then 17 tayon. Guys, kakadwa tayo, kuwada dyan TGC tayo, tapno ka, mangrugi tayo. Last dito yun sa bali man inti kuwa tayo tonulon Martis. Bali man inti. Mangrugi tayo manon. Adun na alam nga lamos Kabsat, Kuya Willie, kunananik ko Ate Sherlyn. Mga Kabsat. Mano DJ, walon salang. Ate nagpasip yan?
Permiti ko windy. Lamiis na gamin, ana. Negative 10. Lamiis isu nga awan ti ikan. Ada je uneg. Nagbayo mano nga tanga nga repet ti pagay in bayo na ba jay alsong. Tita Gali nagadula ang mumat. Okay, adatan 18. Ayan, kurang dapay, kurang pay. Warain tayo kakadwa tayo kakabsat. Habang pag-isistorya, madama na kilakla ko ni Tita Gali. Ay pirmi ayan. Lagi pam Kuya Willie Martes kunam sumaruno hihidi mo unay banugan tabagim. No naggagatmot nga agbayo kas kada agarado garaw kunya nga rod tatangay. Rinaibing arado. Nobilin La Victoria Vlog Host. Ayan. May jacket ka Nobilin, na. ayan. Alpangilinan dan tuyo, sabi ni FC Guruta. Ayan. Naalakit din ay sa anjum nga syakbo. Nya kunana ni Ate Gali, naalakit din ay sa anjum nga syakbos ay na mapan ka jay GC tam na makita. Hamu ka di nga iabog ijayon Tita Gali ta. Hamu nga iabog ijayon, napaya nga iabog mo pailan. Sikpaw umlatak ka din, ako umlatak ka din, Tita Gali, ay apo. Lista anak host. Gamit itay, ayan. Anya pangilistahan na kanyam no bilin. Umakyat ka mangkit de. Umuli ka mangkit de, umuli kayo gamin Ayan, pukawan nyo, idat, kakabsat, baka naimas urokdan. Wingaraw. Okay, sige guys, mangrog kita yun, tapnaw ka. Alas 11 ni, tagi paturog kit ko. Won, piyata maturog dan, kaasida mo. Lunis man mabigaton, panag-aarado. Siyak lang para lista, tibayad, no mano. Ni awan jak nga inalatay ko. Okay, mangrog kita yun. Kompleto dito kompleto dito record tayo. Amin nagplay. Maliban kini salin po sa tayo ni Melo, ni Rigor, ni Tats. Tapos ni Johnny Lucas, ni Lolo Dan. Madinangan ako ni Lolo Dan. Wen, di ko na nagarod ka pa. Di ko na nagarod ko. Partner, sino atin ni Edna Antalan? Wing garod awamutan nga parparangan. Di ba dito di in rekomenda ni kwa? Ni nyapit Ate Lily, ni Ate Lily Gwins. Manang Marites ibagaman kini Ate Lily Gwins ta kasauna. No ituloy na winusaan. Okay guys, stop na makarugi tayo yun. Just type tayo ready, type ready. Ayan, Jem Jose Tamsak Host. Ayan, thank you so much. Jem Jose ni Pastor ba dito eh? Ayan, present na guys, present. Type ready. Ay, type ready. Awan sa bali yung malaglagip ko dahil tukot gamin arado tata. Ayan, 20 watching. Guys, type ready, tamang rugi tayo. Dam na makaturog na kaya maturugin. Congrats dak niya ko na. Congrats dak pay gayam boss na nga bakak dirabi iti 500 bananas from our beloved sponsor Pikpik. Oy, Ate Gali, haan nga 500, DJ 200 laeng. Ala ako, Congrats. nag 2 times ka man nun.
Di ba Congrats. din, partner? Wala nga Okay, ba iso na ready. grabe itibinggo. Okay guys, eyes on the screen. Lipasin tayo dito ini tapno sa balin tuman to no martisin. Won, IBLC tay amin daytan tani basit laeng meten manu pwede na bati. 2, 4, 6, 8, 10. 10 nyo. Ayan. Agtal na ka dita mayura ka no. Apa erolita pa lang dagita ma-BLC ket nalpas mot J20 dilasan. Anday Anya garanti kasta tayo kuma. Unahin tayo dagi jarit toy. Ni Lara Felix, adeta ni Lara Felix, say present. Unahin tayo lang dagi jarit toy kakabsat tapno kwa. No awan, ruleta tayo maninin. Ikatik dito yun, wan ni Lara Felix. Nadaman sa obrana, ipim mo man kab sa ako, partner. Partner. Ibang Lara goreta kita. Wala Okay. goreta kita. Niyon sa mo tay messenger naman awan mo tay messenger ko man na i-uninstall ko. Ay ina. Awan mo tay messenger ko man ilag-in ko man ay. HB Habon, adana HB Habon, sigan. Arita so na, babambalemon na ako, HB. Share rin na kan, HB Habon. Ampay lang comment ka kapsit. Awan ti messenger na dito ko, awan ti messenger na dito gamit ko nga may isang cellphone, inikat ko. Baba man Message HB mo. Habon, kasi ka 5 minutes mo. 5 minutes. Sige, baba mo partner habon ta kwanta darupan tayo. Yan, Guys, ampay lang comment, napartak tayo. Ikatik dito yun. amin tayo ket sumugod tayo ha, ag-comment kayo ijay, agbakas kayo. Ag-comment kayo ijay, i-like yo di videos na. Dikitan nyo, nuhan nyo pa'y kadikitan. Glove shoutout, 22 million in the house. Ayan. Ayan, HB Partner, Habon. ibaba mo. Ibaba mo, partner. Yehe, kuna nakatawan pa mo. Isa sa gana yun, dagitay kakabsat, dagitay hanpay nga nabunot, tinagan na dita. No, ada kayo dita, isa sa gana yun, DJ ibaba yung nga link up. Kaya tano, nabunot kayo, automatic dita nga baba. Ayan, dito, ibaba na di balaynan kakabsat, darupunta yon. 5 minutes guys, 5 minutes. Ayan, okay. 5 minutes. Iroletak dete minsan. Ayan no. Ni nagmayat mo ta aglango yon. Ni baba pa dito baba nang kuan baba 8 seconds lang ni oh. Sige guys, awan pa lag comment tapno ko. H1 no bagong dikit, HB kung no lumang dikit. HB Habon Compton ana. Manong minuto lang? 8 seconds. Nako, sa balyam HB Habon. DJ video nga ako, agure kabit. Ikatimpay lang data, i-delete mo ako, HB. HB Habon i-delete. Dati 1 minute, 2 minute na partner Habon ti ibabam tapno DJ oras mo. Sayang. Vlog ti ibabam ko, kapsat. I-vlog mo, di medyo atid-dog, tapno ko, agbuya tayo 1 minute. Won kasi 8 seconds lang dito in baba na eh. Naglangoy lang saglit. HB, yung 1 minute pataas, ibaba mo. Ayan. HB, dapat yung mataas, mahaba partner para fair. Segundo lang meet, HB Habon. Isugarod. J kwa ti babam partner. J 1 minute nga aging ganang kwa. Kasi seconds lang ajay. Ni nasugod dan. Ulitin tayo lang ingin. Partakam ko, HB. Mata guys. Ayan. Ayan na, sige na.
Ayan, dadan, mapantayon. Hanggang pa Mapantayon lagom dyan, baba na. Atan guys, hanggang pa lagom comment. I-comment tayo lang H1 no baro dikit, H2 no lumang dikit. Hanggang pa lagom comment guys. Tapno makita tayo na sino territory. Tapno makita tayo. I-update mo po Naku. Tita Gali, ready kan Tita Gali. Sumaruno kan Tita Gali. Dapat 3 minutes ni kuani Kabsat. H1 kung bagong dikit, H2 kung lumang dikit guys. Wala naman na magko-comment. 1 minute lang panoorin natin sa video guys. 1 minute para pasok na pasok yung views niya. 1 minute. Ayan, sige HB Habon, baba ka pa para kwan, natakpan na. Baba ka pa Kabsat. Kabsat HB Habon, baba ka pa. Lane, Sweet Delight, mega love shout out. Tita Gali, i-redeem J Kaman, Tita Gali, i-redeem J video mon. At dati 2 minutes na laingin ni Kabsat HB Habon. 2 minutes laingin. Ayan, tinagpasyar, kaibigang Willie, Dumakyan Trip, Lan NGO, Al Pangilinan, Peloria, Manang Sara, Tita Gali, Rodel, Adel, and Igorota. Ayan. Ni Manang Sara. Yun ni Manang Sara gayam dito yung kaming ko na. 1, 2, manmano pa lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guys, sabay isang sangapulo. 11, 12. Dagi yung di pa yung nakasarong karyente ko. Dito yung may kaduwa ngayon baba ni Kabsat HB Habon. Isarong karan tayo. Kitain nyo di comment da guys. Awanti din na rogasan ta ako. Kakadwa tayo mit lang. Apay Kabsat HB agsasabali di bidyom. Ni. Kabsat guys. May isa lang nga video ti ibabayo tapno ka makita tayo no mano ti views nga may nayon. Agsasabali mit ka Kabsat HB Habon kasi nito yung makita DJ ko nga DJ update na no mano tinapan nga kwa. May isa lang nga video Kabsat HB Habon. Tapno makita tayo no mano amin tininayon Jimisa nga video. Nagsasabali hantay mabilang nagsasabali nga video. At dati na pa nagsarong kar Jimisa, pag ginaudi ag click de Jimisa sabali mit man hindi jayin. May isa lang nga video Kabsat, may isa lang nga video. Okay. Sige. May isa lang nga video HB ha. Okay, Tita Gali, second Tita Gali, nalpas di turn na ni Kwan. Tita Gali. Tita Gali, gibabakan Tita Gali. 5 minutes lang guys, kuha tayo, oras tayo. Ayan. Ito tayo kitain kini Tita Gali guys ha. Kitain tayo kini Tita Gali.
May salang nga video ni HB Habon han nga maka-update talo nga video din ibaba na. So kiniti tagali tayo ag-update no ka. Okay guys, sampai comment. Lily Gwen, sa marunong ka kiniti tagali ha. Nag-start 5 minutes na ni Tita Gali. Ayun, 5 views lang dito ini oh. 5 views, 5 likes. Guys, 1 minute lang ha, 1 minute. 1 minute buyain tayo. Agibaba kayo, wag hanga seconds. Ore mga 3 minutes, 10 minutes, kasta ore pa 25 minutes. At least 1 minute buyain tayo, simrik ni views na ajay. Ayan, air conditioner. Hello. Ayan, mega love shout out Sir Air Conditioner. Thank you so much for coming. Bagaman partner ngayon pa lagi babati ko balay na. Ikatanji ko na. Ikatanti jacket no ko. Remove moderator. Kuha ito anya tayo kaliwa na yung gamin dito yan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 lang si Marungkar. 14. Ayan, I love all Philippines people. Ayan, thank you, air conditioner. Air conditioner, thank you very much for coming. Maybe later on you can drop your link. We just remove your jacket because we're having activities right now for our community. So maybe later after we finish this, when we're done, and you can we will bring it back your jacket and you can drop your link later on. Let us finish first. Thank you very much. Okay, Lily Gwen, ready mo Lily Gwen? Ready mo Lily Gwen? At dapat 2 minutes ni Tita Gali. Ibaba ka pa Tita Gali. Tita Gali, ibaba ka pa Ni Nobilin, tatalang dumikit kini ko Tita Gali? Manang Sara, ayun, ay mga second account pala. Okay, mga second account. Foodie. Arita ni Lily Gwen? Awan ni Lily Gwen, gaya man Okay, awan ni Lily Gwen. Arita ni Adele. Adele, adakad ta? Okay, sumangsarong ka rin Adele. Paano pala pag hindi nag-BLC yung iba host? Din kasi tarami din tayo to. Detoy, first ko tayo pa lang detoy. Ditoy tayo maobserbaran dagay tao nga han nga ag BBLC. Obserbaran nyo kakabsat.
Next nga ruleta tayo tuno kwa aghigpit tayon. Na sino lang ti sa marungkar iso lang ti isali tayo. Tapno patas lang, tapno fair. Amo yung amin kit ko okay kaslatat ta dagiti nangabak. Dagiti nalpas nga na BLC awan datatan. Kit kita hangga madanagan din takit kita ikmit lang detoy. Kit kita dagiti nangabakin nga na madingid mapantatta. Kita niya first ka tayo pa lang dito, first episode tayo pa lang. At dadagi dyan mapanin. So, later on, pagtutungtungan tayo, GC tayo deta, no, kasano terami din tayo, jay, kwa. Dagi jay han nga sumasarong kartatan. Nga nangabak last time. Hanggang madanagan din. Kit kita ikmit lang, bilbilang iklaw na dito kit kita ik. Mayat kay di data din eta dati ko dati tawag nan suggest don't worry din. When Kabsat Marlon nakita ko JM Jose. Basta dati Jose na jelas si kadijayin. Marlon de la Peña Jose. Kita man si Kamit. Okay, Adel, Adel, ibaba mo. Nalpas 10 minuto na ni Tita Galin. 19 likes, 20 views, 21 comments. Dagdag yan. O, kita nyo, 5 views, 5 likes, 5 comment. Nagdarakil. At dati na inayonin. So, at dada kita, madinga na si Mogod. Nga kadwa tayo. Dagi di awan da. Amo damit dati schedule ti kwa tayo ti sarongkar tayo kakapsat. So no madida sa marongkar, pagtutungtungan tayo no kasanon. Aya kakapsat. Okay guys, stop comment. Stop comment guys. Sugurin tayo ni Adel. Ampay lag-comment guys, kitain tayo numano ti sumugsugod tata. Awan pay lag-comment. 23 ka tayo 23. Mayat dito ko Adel. Kanayon mo ibababa dito benis mo. Uray na buya tayo, buyain tayo 1 minute. Additional ko dito, additional views tayo dito. Kabsat dagijayaan ming nabuya posyo da JGC tamabalin nga buyain. When kabsat JMM? Jenny alaman oray dati nga kon, oray dati J likes okay lang J likes, J views lang kin comment. Tumabalin tayo na yunan. Jackie's Channel. Awan, hang kumakit-kita ni Jackie's Channel. Adel, ibabam, nakakuha kami na Adel Naka-likes na kay Jain. So, views can comment nak lang ito yun Agmumutak lang partner kasi naariwawa da dito na kwa. So nga nakamutak ta nalaaw da dito ubing. Sige lang partner. Okay guys, so pay lag comment. Kitain tayo pa lang comment. Amo yung amin guys, makita tayo dagos, makita tayo na sino dagijay sumarsarong karwin na saan. Tat mano tayo lang mit 30 tayo lang kakabsat isong arod hanmi padwi ni partner Beloria. Ti kakadwa tayo tapno mabantayan tayo nga makita tayo na sino talaga ti active kanya tayo. I mean no ibagam okay 800 100 200 TG kinum manulang miti active manulang miti sumursurot ti activities tayo. Amela sirbi na. Mary Grace Dolores, ayan. Sumarano ka na Kabsat Dolores. Adit ni Kabsat Dolores.
Madaman sapay lang ti kana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Kabsat dumakyon trip, uray no nabuyam dayto ti BLC nga makunkuna, uray no nabuyamon, idi kalman, winuan niya pa, basta sugudem tatta, ket ag-comment ka ulit ijay tapno dagdag comments, ken dagdag views. Iji gamin ti agdagdag, no na-ilike yung nga datin, han nga agdagdag jay like na, no nakalike kayo nga datin, pero di comments, ken views na, di ti agdagdag kakabsat, iso nga sugudon tayo latta dagita maibababa nga kuha nga balay uray na buyat tayon. Ganun, oo guys, tama yun. Kahit na napanood na natin kung ibinaba, tingnan nyo si Adele. Kaya ilang beses niya nang binaba yung Venice niya. At kasi sa iba-ibang bansa tayo, kahit na kunyari napanood na natin last week and then ibababa niya uli ngayon, mapapanood uli natin, another views uli yun, dagdag yun. Na yun man hindi dyahin kakabsat. Iso ko. Sara mo nga yung pintuan. Okay, sige. Pangilinan. Pangilinan. Magibabakan Al. Arita ni Al. Next, Al Pangilinan. Tama, kumukuha lang naman sila ng likes at watch hour sa atin. DJ nga rin dita gali. Tauray no nabuya tayo DJ video da. Kitain nyo dagi ko, dagi do mga na-post da 2 years ago, 3 years ago. Uray no nabuya mo, tapos kit ko after 2 years, nubuyain manin kit ag-update maninin. Ayan, nagbaba na si Al guys, si Al na. Pantayo kin ni Al. Han ko buyain tiye nag-BLC kanyak. Ni Denden. Ayusin tayo dito Denden na ngamin to no gusto dito ko nam. Katin tayo dito katapno ko. Honda git. Aghigpit tayo next nga ruleta tayo. No awanda ikatin tayo latan. Basol hantay basol. Basol da tawanda. Kay Jackie Channel, ikatin tayo man dito. Talo laingin, kabsat. Magita tayo mit active kin kanayo nga dito ti kuha tayo rita sarungkar tayo kit. Sa Morunukan, pamilya pantay-pantay. Dito ni pamilya pantay-pantay. Pamilya pantay-pantay, awan summit.
Kuha ni pamilya pantay-pantay. Okay, busy ni Kwa. Okay, sino dito si Maruno? Talo da. Sige, partner. Ibabakan, tawa mit dito talo. Ibabatay ni Kwa damdamata amo tayo mingi sa magsugod da. Partner. Okay. Malpas ni partner ni pamilya pantay-pantay. Ibabatay ta ko. Ore, ligo na? Yup. Hold on. Okay, sa Maruno ni pamilya pantay-pantay. May tayo sa rongkaran, kuani ko ata ni Ilocan dyan na. 241 views game dito yung partner. Adel, 350 laing inti kurang mo, Adel? Wen kwa din ibabatay tulat tan di balay na ni Anabilen orita manulang deta nabatin duwa laeng ibabatay tulat ta amin isudan tapos ipasa tayo Ken. kinya da kwa. Ibabatay di balay ni pamilya pantay-pantay. Oo. Babantay yung tulat ta dagitan. Orita sumugsugod mo. Ben, amo tayo mit nga active ni ko ni pamilya pantay-pantay git. When na busy siguro kasi oras pa lang titrabaho na. Maawatan tayo. Orita makikita tayo mat nga active. Kanay mi nga rin persona. So nga okay lang. Han nga maibaba dagitay han nga active, dagitay awan. Han nga sumugsugod ti sarong karti balay, han nga sumugsugod ti BLC. Ayan. Han nga ag-active ije grupo, dagiti han tayo nga ibaba. Dagiti malapit na matanggal sa grupo kasi wala naman silbi pag ano eh. Uray adu-adu tayo no han nga active, useless mat laeng uray basit tayo laeng no active tay amin napinpintas pay. Awan sirbi ti adu nga membro no han nga active kinasulpeng. Jay lang. Nasa naikat man kumanin. Galembit lang ha. Isurat kumanin tinagnaganin. Partner.
Sige guys, sino sa maroon na ibabayo ni Joy Kwadamdamaan ni Pamilya Pantay-Pantay? Surat ko lang dito ko. Nobilin La Victoria. Hindi. Ayan, bilangak lagi tayo na adad to yan, ti balay ko nga sinmugod, tapno amo tayo tis kwa. Ayan. Sain tayo. Nibis Channel. Ayan. Jem Jose. Al Pangilinan. Ayan. Sherlyn Tuason. Naghalo-halo gamin, dito lumakin baro. Nobila Victoria, Lai Sweet Dilay, Yoni Gris, HB Habon, Eps Igorota. Ayan, bisita natin si Eps Igorota, di ba? Dumakyun Trip, Jeannie Alaman. Di ba di balay ni ko partner? Di balay ni Pamilya Pantay-Pantay? Ibabakon? Ibabakon, partner? Ben, ni Pamilya Pantay-Pantay sa maroon. Sige. Foodie Channel, Kaibigang Willie, Marites, Manang Sara, ayan, Dindin, Aisha Nam, Atlan NGO, Tita Gali, ayan, thank you. Bye. Nagro kita ibabakjay kanya ni Pamilya Pantay-Pantay. Pamilya Pantay-Pantay. Ayan. Ayan pa yun, nagkasta ka na ito. Di apay naalal yata yung summit. Apa ya? Anong nangyari dyan? Di may makita nga na ganda doon eh. Nako. Nabura. Kata pilpili agkit kita activity na nga kwa ibaba tayo 24 minutes. Ayan, 4 minutes.
118 views. 118, 24, 23. Sino ma-BLC host? Sige, i-send tayo damdaman ka, Kabsat, Barbie and GGC. Di ko kasi dagi madik na lista. Memory added kay partner dagi. Ha? Ayan, sugurin natin. Ayun, 20 tisimugod kini Adelo. Guys, dito tayo galat attendance kini pamilya pantay-pantay mapantayo kanyanan. Sarong karan tayo sunan. Ayan. One minute lang bayain tayo Kabsat ha. Ay, i-update ko mamutay balay ko naman nun. Mereka ta i-update ko mamut. Ay, hanya nag-update di kwa na. Di bios na nag-steady. Late man nun. 105. Ayun, ado mo tano. Daytoy bagi ket kwa. 241 views. Haan nga nag-update di views na. Tapos 85 likes. Basit lang tinaidagdag kasi na dati da nga naka-like si Jayon. Daytoy kwati na dagdagan 105 nga kwa. Comments 85 napan nga 105. 20 tinaidagdag. Partner, kasano nga ta? Tarami din tayo. Tapno ko. Kana umay da nga umay. Ngamin dagi mapanpansin ko dagitoy nasa rongkar tayo nga do makit awanda. Ti kasta tayo ti kasta tayo taknar daytoy sumaro no into no martisen. No sino lang DJ ayan ti sarong karta yun no martis. Iso lang ti IBLC tayon. Okay, sige. Kas dito manen no huibisen. No sinon to manen ti adiji sarong kar no huibis. Ison to lang manen ti ikabil tayo dita ni Rolita nga ma-BLC. Tapno kwa. Amudamot nga da BLC. Umay da no kwa. Tapno sino di present, iso lang ti ag BLC kas jay. Nga rod eh. Man-mano tayo lang kita tayo di din narogas pa eh. Amoy Kabsat narigat talaga misa nga grupo. Tano ko lalo na nasulping nako. Dapat dagijay na nga bakid eh. Umayda. Tita Gali, anya nga tati ko, anya tema ko ng Tita Gali. Takmer ka makaroon nga alain tan Tita Gali nga kwang. Kung tanak tuman nga tan. Tita Gali ti maestra. Won ta dati para baot ay apo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 20 ti simugod kini ka. Won i-message da kan tulad tan Ate Gali agure ka pa kaman nga apurado dita makamo di baga ko. Video. Tawagan kan to apurado ka man muna yun. Bumakot adagos. Wow. Nakita na ibaba dito si Raymond na nila NGO. Thank you, Kuya Prince. Sino pa ti na ba? Awanin partner last lang ni pamilya?
Ni Kapsat Dolores at madida pa lang ako at madida si Mugsugod kit. Nabisi kasi ko ni nabisi pa Lara lang isa na. channel minsan lang siya napan. So kuha tayo tuno Martes kuha tayo talaga kitain talaga DJ sumugod. Ilista tayo. Kasi lang inin kakabsat terami din tayo. Partner. Once no na nga baka ilista yun sino di simugod kanyayo gusto di bagbaga ni din. Puno di bagani Kasi lang inin. Tapno maiwasan tayo ti budol. Ilistayo no sino di simugod kanyayo, ilistayo no sino di simugod. Tapno DJ tulat na ti subyanan yun. Tapno fair. Kaya mayat kayo kakapsat. One unfair kasi sinugod ko amin, pero sa 20 lang sinugod. Puno di ba gani Adel, unfair la una ita sinugod na di 20, tapos siya kit 20 lang sinugod. Kasi laingin tama di ite baga ni kapsat nga din. I-check yo lang no nag-BLC tayo nangabak kayo. Ilis tayo DJ si Marongkar kanyayo. Tano DJ to tag DJ soblianan nyo. Hanyo liplipatan na di listahan nyo. Ano no mga bak DJ madinga si Marongkar kanyayo di hanyo mingis sarongkaran kasi jalatan. Tap no fair. When ora siya kikit 20 lang tikwa, 20 lang ang DJ sinmugod. 20 lang tinaidagdag ija ayan ti views, ayan ti comment. Pero di views hanya nag-update isupay lang. Tapos DJ han nga active kanya tayon guys, DJ kas pangarigan dito ni dagit di hanggang ipaspasa ti resibon, ikatin tayo pati GGsin tapno ka. Anda nga ka, anda mila active. Tano no adan to ti baro nga kuada i-post de ti GC tayo sa kada dumawat ti tulong. Kitno na kas pangarigan nabayag dahangan nagpakpakita tapos kit ko biglag pakita ki patamsak may tulungan da na madimit kasjay unfair DJ kakabsat sa kakalagpakita no masapol mo titulong tano dagi kakadwam nga makasapol mo titulong kithan mo tulungan so mas may mayat ikatin tayo laingin when adal 5 ijay nga maikat partner ang kay madanagan kakabsat dalusan tayo makita tayo mit no sino lang talaga ti active kanya tayo naka-ready akmat nga kumugtar ka. Kitam kumagtar. Talo kami lang ang lalaki ti active kanya tayo kakabsat. Siya ni kabsat Rodel kini Pastor. Ti active ti GC tayo. So mostly amin puro babaen. So dagihang active ikatin tayo adumiti kahit nga sumrikes mga rigan git. Kaya adati pagpwistuan da uned. Ikatin tayo lagi nakatugaw. Ate lang mit para kanyak lang ngamin kakabsat. Unfair mit ngamin no nabayag nga agpakpakita kas mga rigan na dati agi posti premiere na dati ka agi posti video na handa nga papapanan to no iso na no kas mga rigan siya. Mga rigan laingin kakabsat siya. At dati ipoposyo hanak active ti GC han ko nga panpansinin. Tano no at dati baro nga i-upload ko jay apo masapol ko tulong yo tamsakan nyo man mit. Di ba unfair DJ nga sakaak lang agi post no masapol ko titulong yun. Tanos da kayo mit agi post hanak nga mamapan. Hangko nga paspasyarin hanak agtatamsak. Di ba unfair ti kasjay? DJ ti palpaliwanag ko kanyayo kakabsat. Nga dagi jay han nga aktibin hanga tumultulong ikatin tayo laingin. Tapno nadalos ti kwa tayo. Ni HB ni sipot-sipot. Kaya takwa adati mayat nga sumrek nga baro maisarek tayo. Kasjay ngam no nasulpeng tumanen di kugtaran tayo tumanen kasjay.
Okay, Nagagitak na kung magparkot. kakabsat, kasto ini J suggest ni Denden. Tuno Martes no DJ sarong ka DJ kuha tayo to no Martes, DJ BLC tayo to no Martes. Amin nga mga bak ilis tayo DJ si Marong Karkanyayo. Amin nga mga bak. Tano no kitain nyo DJ si Marong Karkanyayo no sino dagijay ti sobyanan nyo ti BLC yo. No nangabak de madinganapan kanyam, hamumit nga pasyarinin tapno fair lang. Ado babae nga talaga kakabsat ko na ni Pastor. Wing nga de talo tayo lang nga active nga lalaki ni partner nga ko ni kabsat nga Rodel. Ana guys, okay lang kanyayo? Kakabsat? I-type yun lang dito ti win ko na latan. Agree. No sino ti agree kanyayo? Tap no malinis dito ko. Ngamin dito first ruleta tayo lang dito eh. First ruleta tayo. Ajay suggest ni Denden nga sobyanan na lang ni Denden dagijay si Marungkar kanyana. Dagijay nag-BLC kanyana. Okay, tap no maiwasan tayo ti budol, kasjay lang hindi arami din tayo kakabsat. Jay suggestion ni Denden. Ilis tayo jay si Marungkar kanyayo dahil nag-BLC kanyayo tano iso dati mga bak jay lang ti soblyanan nyo. Dagijay haan nga napan na simugod kanyayo saan nga nag-BLC hanyo nga sobsobyanan. Agree kayo guys? Agree? Just type win. Type yun ditan kakabsat na agree kayo. Tapno ko mas may mayat. Da kayo mismo ta agilista nangabak no ko. Tapno ko hanming nga siya konta no siya ta agilista 30 times 30 nako nagado. Pamilya nagkuani ko update na 118 24 to 62 likes o dakila. Comment 23 to 74. Oh, di makil, di nagado. Kahit saan comment mabalin ibabawin jay view comment like ko. Pwede jay. Adel hanga balita ko. Nalpas jay first episode tayon. Mapantayo jay episode 2 to no Martes. Kas jay ti aramidin tayon. Ti aramidin tayo to no Martes. Na sino man mga baktat nga sarungkaran tayo, karamidin tayo ito no Martes, DJ mga bak, mismo mga bak ate agilista tinagan DJ si Marungkar kanyana. Tano next nga roleta tayo manin, malpas tayo lang ti 1 week eh. DJ lang ti sobyanan nyo. Tapno fair tayo, fair na fair. DJ lang ti sobyanan nyo lang, DJ si Marungkar kanyayo. Hanyo paspasyarin jihan nga si Marungkar kanyayon. Okay? Yang nga nag-BLC kanyayo. Anya ko na ni awan utang ko na okay. Thank you Marbiken. Kasatno dagitay imunan host anabono ti BLC. Mi tapos maudi kami awan da kasatno garod. Anya ko na kasatno dagitay imunan host ang mabunot na BLC ti. Aji nga rod ka, Lan NGO. Aji nga rod ti kwata yun, ti aramidin tayon. Sin na si Marungkar kanyayo, di jela ti sobyanan nyo. Tata, kas pangarigan na odi ka. Tatakit sinarungkaram ni Pakner Biloria. Tapos idinisi ka na nga bakit hanganapan iso na. Ay, si Dirim. Mayora, madi ka na pa-share kanya kay di siya nangabak, pinashare ka din nangabak ako na mo. Di at least amom di ba? Amo yung ipasa yo kadagijay kwa, dagijay sinarungkaran nyo. Ngahan nga sin marungkar kinyayo, ipasa yo nga direct ije messenger dan.
Ompay tinangabak kwa, pastor, ompay nangabak. At least amo yun na sino dagiti sinarungkaran yun, di ba? Wen, no, di Ayun. sinarungkaran nyo, di ba, nakalista? Ilista Hmm. yo, iso nga, bawat member, ilista na, no, anya, di sinarungkaran na. Tapos, no, Butak da ken kayon kayo tuti kwa, da kayon tuti nangabak, kathaan nga sin marungkar, kat sinarungkaran nyo, idi, ipasayo kinya na, iji messenger na, di jay, kwayo, ibagayo nga sarungkaran na, tapos ipasa na kinyayo, di i-screenshot na, nga resibo na, nga isunak kat sinarungkaran da kayo. Tapno masingiryaw. Kasi hanyo mabalin nga ibabawi di comment skin like views yu iji video na. Yun. Ano kas pangarigan si kanto lan tinangabak. Idi nangabak ni partner Beloria kit kwa. Sinarungkar mo. Siyempre ammom ite ta kanayong kanga present ammom na sino ti sinarungkaram. O di no nangabak ka kitaim to dagijay kwa. Kitaim to dagijay simarungkar kanyam. Madim nakita jinagan ni partner Beloria si dirim to no kapsat Beloria apay madi ka napan ganyak mayor sinarong karta ka ako namit at least kit kwa amom no sino dagi kwan HB habon tay kan no imbabam video saan na mabiel si ni Marby. Kasi laingin kakapsat aya adda kanya yon basta mayat medyo baga ni Denden masapol nga i-memoriam na sino dagijay sinarungkaram ken ilistam no asinno dagijay simarungkar kanyam tapno amom na asinno ti basoblianam. Tapno no madinga na pang kanyam disingirim maya. Bueno sto Jacob sad aji ngamin ti narigat kanya to yung amin nga agkakadwa tayo lang aro din tinarigat kanya tayo ngamin no nalpas tayon awang pakialam tayo duduman dapat kumamit kit kwa DJ give and take tayo lang give and take hanggang madanagan kanyak takasakit kanayon nakmit ka day all the time at daklat when gusto Jacob sad mabalin singirin oray siya kayat ko tap no mapalagipan kahit tama mapalagipan dagi ko okay guys sakas lang ini na ya. Tapos, ruleta tayo dito yan. Ruleta tayo pa ikamsat para makaturog ni Bakit Kon. Yun, gayam ni Yuni. Yung orasin. Okay guys, eyes on the screen. Dito iti sarungkaran tayo to no Martis. Every other day tayo guys, every other day. Oy, gure ka. Bit lang. Malin siya. Bit lang. Bit lang pastor, bit lang. Pay ko napartak ko Dapat medyo atidog. Sorry pastor. Ayan, okay. Reshuffle. Okay guys, eyes on the screen guys. Eyes on the screen. Agroleta tayo, eyes on the screen. Ni apay. Eyes on the screen. Ang gayang makita na ganyo. Sige. Suspense kay kapsat. Ni? Apay, yun nangyari. Ni, iso. Iso, pastor. Si kamit lang nangabak. Suspense ko na kidnapo ko. Dagi dyan nagnaga ni Jay suspense. Adda ni pastor. Si present pastor. Ikatig ginaga ni pastorin. Awan sa ni pastor. Dedan. Pastor. Awan sa ni pastor.
Present, adada. Sige, pastor, agibaba ka tibalay mo, pastor. Tapno, kwa, dagi dyan din nakapay nakadikit kanyam, dikit andakan. Anyo oras ti LS mo to no, kwa, pastor, to no Martes? Okay, Marlon de la Peña, tinangabak. Marlon, MJ, ito yung MJ. Okay, MJ. Kompleto dito kakabsat, makita yung mit dito, kompleto dito record tayo. Amin nang isender ti ko, nang isender. Dagito'y blanco dito, ikatintayin ton, dagito'y blanco dito'y. Dito'y. Tapos, dito'y, the blanco dito nga ko. So, okay, detan. Nangabak ni Marlon de la Peña. Mabalin Friday. Ang mabalin pa ako, pastor. Martes lang talaga. Martes schedule mo next week. Every other day tayo nga ron nga agkuhan, pastor. Thank you, Marbigen. Thank you. Schedule mo Martes ngamin ko, pastor. Madi mabalin ata ko. Every other day tayo. No mayat ka. No nakapsot signal mo kas arami din takas la ato inaramid ko kini partner Beloria. I-send mo i-PM nak, i-send mo kanyak di ko. Email mo ken password mo, ilokatak ditoy. Umuli ka laingin tas ikatimaki ko kas kini inaramid kini ni partner nga Beloria. Uray kini ko sino man jumisa nga kwan? Kini Marites. Jay in open commit lang. Pastor, anyo oras? Sigain available. Kaste nga oras pa kabsat. Kay lukatakti alas 10 PM Pinas time. Sabsapa tayo basit kini ko atado adadagi jay paturog nga kakadwa tayon. 10 PM Pinas time, alas 9 dito open na kita. To no Martes. Three to 12. 10 PM Pinas time kabsat. Pinas time agbase tayo amin Pinas time tapno mimisa ti oras ammo tayo ti oras na. Ngamin kanyak ditoy no 10 PM Pinas time alas 9 ti bigat kanyami ditoy. Marlon full pack bagong dikit kuna ni Al. O kita nyo kayo pa gaya magkadikit ni Al. Okay guys, ata 10 PM Pinas time. Tap na medyo nasapa basit kini kabsat yun Kinda kaya dodoma pa nga kakabsat tayo nga ko. DJ Pinas. 3 to 12. So, awan si Rick mga nga kasi nga oras niya kabsat. Okay, sige guys. 5 hours kini ko kakabsat kakabsat. 5 hours kini
Kabsat nga ako ang pastor. Tahan pa iso na monetize. Yung monetize lang ti 2 hours. Okay. Mayatin guys. Okay, mayatin. Thank you very much guys. Kasi lang narami din tayo kakabsat. Tono BLC tayo no tono Martes. Na dagi mga bak ilis tayo DJ si Marungkar Kanyayo Tapno amoyo no sino ti singirin nyo. Tano dagi si Marungkar. Ilis tayo mitla dagi si narungkaran nyo. Tapno amoyo ti singirin nyo no kas mga rigan madidag pa-share kanyayo. Madidag BLC. Tapno maiwasan tayo ti budol no ka. Okay, kakapsat. At kanya mong kabsat no, kung nalipatam nyo no nalipatam, dadya lang. No nalipatam dadya naglista, basolmon, di ba? Okay guys, ayan, dadimikit ni EPS Igorota. Thank you very much EPS. EPS, kahit masamali ti Ilocandian YouTuber, IPM mo ni Partner P. Biloria Winusan siya. Anya data ay hanggayam data ti channel ko misbi. No makalipatak singirindak no problem mayat jay DJ tama DJ. Yun nga yung sabi nila pastor na ang gamot sa taong nakakalimot paalala. Good night Kapsat Yenny. Good night. Baling ka maturugin ka Kapsat. Kasi laingin ka Kapsat tap na maiwasan tayo ti budol. Ilis tayo tama jim baga ni din. Ilis tayo si Marungkar Kanyayo. Tadi jela ti soblianan nyo. Ken dagi madipay nga nangabak nga maudi. Ilis tayo no asino mit ti sinarungkaran nyo. Tapno amuyo no asino ti singirin nyo. Asya lang. Back to more muna ka. Sige Kapsat Pastor, thank you. Good night everyone. Good night EPS Gorota. Ag 2 oras la i-eksakto tayo. Partner. Partner. 1 2 hours lang. Yan, i-eksakto tayo 2 hours. When? 20 minutes pa. Tapno ko. Ayun eh. Nag-sweet lao na ni Kapsat Rodel, oh. Yun eh, night love. Wow, umitim mo ang chup na, Kapsat. Sana all. Kuya Rodel, sana all. Lin, patamsak. Lin ako. Sino to Lin ako? Patamsak sa premiere ko po. Bakas lang din sa didikit. Babalikan ko. Ayan. Lin, Ayan, pwede na kayong maglapag dyan. Sige, patatamsakan kita, Lin FW. Dikitan na rin kita. Balikan mo kaibigang Willie. Ayan, lapag-lapag. Umikot na naman ako. Ayan, dikitan na kita, dinikitan kita, Lin OFW ako. May nang dinikit ko sa'yo, Lin OFW. Ayan, yung pinagbaba mo kasi karatista yan eh. Ninja. So, ito ibababa ko. Nagcha-choppy ka, partner. Choppy? Choppy. Ayan. Kaya pa yung Choppy, nagpingsa di ko dito ni. Baka kanyang nakapsat dito, siguro kanyang partner. Ayan guys. Lin ako, ayan dinikitan kita ng main ko ha. Pabalik na lang ng main account din ha. Lin OFW yung dinikitan ko, hindi yung Lin ako.
Okay, doon po ako babalik. Okay, thank you, thank you. Ayan yung binaba ko, guys. Hindi naman. When kapsat marites, DJ nakapsat ko ni signal ni partner. Guys, thank you very much. Hintayin lang natin mag 2 hours at mag-off na si ano. Thank you rin, Lin. Balikan mo na lang ako doon sa ano. Yung dinikitan ko yung yung Lin OFW vlog. Kasi pag ninja yung dinikit mo, ninja din ididikit ko. Babawiin ko yung main ko, di ba? You're welcome, Lin. And guys, tambayan na lang muna natin guys at i-eksakto nating 2 hours. Partner, siya laman to partner? Juan, sige partner, sige. Ag-off lang ako kasi maingay kasi yung bata eh. Kaya naka-off. Sige lang, sige lang. Yan, malapit na tayo guys. Huwag kayong mainip. Kunti na lang. 17 minutes na lang. Eksakto natin 2 hours. Ayan, bijinak lang kat adaak bas nga host. Ayan, sige, itambay ko lang ito kabsat, madama edit ko. Sige, sige lang. Ano, Ate Marites? Ayan, Ate Yuni Grace, matulog ka na dyan. Ayan, kasi sa Hong Kong, ano na dyan eh. Anong oras na dyan sa Hong Kong? 8, 9, 10, 11, 12, 1. 1:21 na sa Hong Kong. Pwede ka nang matulog, Ate Yuni. Ayan, thank you so much sa inyong pagdalaw at pag-isti. At sa lahat po na nakikooperate, thank you so much po sa inyong lahat. Mamayang gabi na lang yung ano ko, yung palaro ko. Kasi hindi pa ako pwede mag-ano dito eh. Kasi nasa trabaho pa ako, bawal. Baka mamaya sipain ako nito. Pagtapos na yung ano, saka na lang ako mag-open mamaya. Ayan, doon na lang tayo magbibinggo. Ha? Doon tayo mamaya magbinggo sa LS ko mamaya. Sa nangangailangan ng WH. Len OFW ako harang, ayan. Don't forget tamsak si host. Len OFW ako, may jacket ka na po. Alpangilinan, kaibigang Willie Tamsakdan. Ayan, sabi ni Alpangilinan. Ayan, nagbaba din si Kabsat Rodel. Tulog na ako nun, host. Sige lang, Kuya Rodel, walang problema. Ayan, sa mga ano lang yon, para lang sa mga hindi pa tulog. Yung nangangailangan ng WH na hindi pa tulog, ayun. Ayan, tamsak-tamsakan po natin guys at sa kadikitan yung mga bahay na binababa nila pag hindi nyo pa kadikitan. Ayan, Dan Kuya Rod, ayan sabi ni Adele. Sige lang guys, sige lang. Lusob-lusob na tayo guys sa mga bahay dyan na binababa. Harang. Ayan. Thank you so much sa Del sa inyong paharang dyan. Ako nangangailangan host. Oo, sige Kuya Rodil Manutikwan, WH mon. Sige. Ipukaw mon to tabinggo damdama kabsa. Ay daw, wen kabsa dumakyon. Pukawan min tulak kasi ka. Ayan, sige lang. Lusob-lusob. Ayan, sa mga hindi pa nakatamsak kay host, patamsak naman, tamsak Kuya Rodel. Ay, ibaba ko nga rin yung yung bagong upload ko na
Ano yun? Bird ng India. Sa hindi pa nakapanood yung yung bird ng India, pwede nyong puntahan naman. Puntahan nyo naman, guys. Ibaba ko nga rin at sugurin. Saan na ba yun? Ito. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Lablab pakibuya yung mamut data kwa. Dito bagong upload ko. Yan po ang ibon ng India. Yan, ibon ng India yan. Sa mga hindi pa nakakita ng ibon ng India, puntahan nyo yan. Makikita nyo na kung anong klase ng ibon ng India. Shout out kada kayo amin. Ayan, sabi ni Marilyn. Ayan, padalaw mamut kakabsat. Ditain baba. Ayan, mahal kita, tamsak harang. Ayan, thank you so much, mahal kita sa inyong patamsak dyan. At paharang. Thank you so much, kabsat. Ayan, Lin ako, full pack, sukli na lang. Ayan, sabi ni Foodie Channel. Harang host. Ayan, thank you so much, Kuya Rodel. Alpangilinan dan sukli sir, salamat. Ayan, sabi ni Len OFW. Ayan, sige lang, palablab. Good night, host. Ayan, sabi ni Foodie Channel. Sige, good night. Ading Foodie Channel. Sige, matulog ka na dyan. Pwede ka nang magpahinga. Pero bago ka matulog, puntahan mo muna yung pinapatusok ko dyan. Ipin ko nga din. Ayan. Pinin ko na. Dumak yung trip bahay, please. Sabi ni Len OFW. Ayan. Thank you, Len OFW. Sabi ni Al Pangilinan. Foodie Channel 101. Night po. Ayan. Sabi ni Kuya Rodel. Oy, Foodie. Huwag ka muna matulog kung hindi mo natusok yung pinapatusok ko, ha. Sige, host. Magbakas lang kayo dyan sa pinapatusok ko na yan. Bagong upload ko yan eh. Yan ang bird ng India. Yan, bird ng India yan. Yan, kung gusto mong makita ang bird ng India, puntahan mo lang yan. Foodie Channel, dating tusok, sabi ni Al Pangilinan. Kabsat Rodel, good night. Ayan, sabi ni Foodie Channel. Sige guys, magbaba po kayo ng bahay dyan habang meron pa tayong oras. Len OFW ako, swerte mo, dami mo maisda dito. Oo, kaya nga, pag magtiyaga siyang mangisda, marami siyang maisda. Kaya sige lang, isda ka pa ng isda dyan. Dikitan mo lahat yung nagbababa ng bahay dyan, kapatid. At puro yan, puro min. Ayan, legit na legit po mga dito. Ayan, kaya sige lang, isda ka ng isda dyan, kapatid. Baba po kayo ng bahay dyan at mangisda kayo. Foodie Channel 101, dan po, sukli sa ladyfinger receipt mo. Sa palagay ko, tamsakdan na po kayo lahat. Salamat po. Ayan, sabi ni Al Pangilinan. Ayan, Dumakyun Vlog, tamsak harang. Ayan, thank you sa kapatid, Dumakyun.
Ayan, maraming salamat. Guys, pag meron po kayong sundalo dyan, pakidalaw na rin po at pakitamsak kay host. Host, pakibaba ang bahay ni Kuhos. Sige. Sige, ibaba ko. Kalimutan ko nga eh. Bakit ko nakalimutan yun? Ayan guys, sa mga hindi pa nakatamsak kay host at nakadikit, padikitan naman at kay co-host. Ayan, kay co-host yan binaba ko guys. Dalawin natin at tamsakan, dikitan pag hindi pa kadikitan. Ayan, yung nakapin sa taas guys, pakilablab naman. Mag-iwan lang po kayo ng bakas doon. At dadalawin din kayo, susuklian ko kayo. Kahit napanood ko na mga videos nyo, papanoorin ko po, magbabakas din po ako doon. At makikita nyo naman na may bagong bakas. Ayan, I love you, Tamsak Harang. Ayan, thank you so much, I love you. Ayan, si ito, di ba? Si Dumakyon. Tusok na host, nasa taas, saktong 2 minutes and 19 seconds. Yes. Ayan, nakita mo na ba ang ibon ng India? Foodie channel? Ayan po ay ibon ng India. Yan, dyan mo makikita. Indian bird. Ayan po ang Indian bird. Ayan, salamat Foodie channel. Ayan, yes host, ganda. Ayan, Foodie channel. Ayan, oo nga eh. Ayan, salamat. Ako'y matutulog na. Sige, matulog ka na, Foodie channel. Good night na kapatid. Ayan, thank you so much sa inyong lahat dyan. Ayan, 4 minutes na lang, 4 minutes. Ayan. Sige, sa mga na dyan, sa mga late na dyan, matulog na kayo. Pwede na kayong matulog. Matulog na kayo guys pag pag inaantok na kayo. Ayan. Pero sa gustong sa mga nangangailangan ng WH, may LS ako mamaya, may palaro tayo ng bingo para sa mga WH. Sa mga nangangailangan ng WH, ayan, Dancer Willie, hihi, sabi ni Len OFW ako, ayan. Ayan, salamat po kapatid Len OFW ako sa inyong pagsukli kay Sir Willie. Ayan, maraming salamat po guys sa inyong lahat.
Ayan, sa mga gustong matulog dyan, matulog na kayo. Pwede na po kayong matulog. Tapos na ang ano natin, tapos na ang activities nating araw na to, kaya pwede na tayong magpahinga, matulog. Maraming thank you po sa lahat ng dumikit. Keep safe. Ayan. Sabi ni kapatid Glenn OFW. Pero bago kayong umalis, mag-out muna kayo lahat dyan na nasa baba, tapos balik kayo ulit. Ayun. Eksaktong to nga malpas di oras na. Out na mi host, Marbiken. Out ka muna, tapos balik ka, tapos out ka na, diretso na out. Sige na, sige na. 9 million people in the house. Lahat na kayo dyan, mag-out na. Tapos balik kayo lahat. Tapos out kayo ulit. Ay, hilo na ni host. Lin OFW, thank you. Hello. Ala. Love, shout Ala out. yan, ang cute naman yung baby mo. Ayan, bakit host? Dan Hello, Kabsat hello. Gloria, I love you. Ayan. Ito mo yung sarili mo dyan, oh. Hello. Ate Nibis, oo, pinapa-out kayo tapos pinapabalik para sa viewers. Yun lang naman yun eh. Huh? Hello, baby! Ang cute naman yung baby mo, partner. Partner. Ah? Nabannog nagbaniit, nabannog nagaradoy ni Rabi, pabannog man nagawir ni Ubita. Ala, di bali partner, agarado kan tulat tamanan. Naya po. Ang cute, kuwera usog. Ayan. Pero, Oo. Di ba, tamno mo't mapadas yung tikwa, mapadas yung ti agaw-awer, mapadas mo ti lalaki ti agaw-awer, piya tahan lang, adita arado ti bubra inda. Nagrigat kayo ti agaw-awer. Apay nga min kita. Dudo mo arado lang nga arado ay. Malpas da agarado eh. Malpas da maka. Bahala ka dyan. Malpas da magarado. Isu nga mayat deta, isu nga mayat deta, da kayumot nga lalaki ti agaw-awer, tapno maranasan yung mo kasano ti rigat. Kasi ada kami mot nga babae, awiton mi mot ti siyam nga bulan deta, handa kami matulungan. Sumpay ah. So nga no rinomor mot di ubingan, ay kat bagi yung mot din. Bagi yung mot din kasja, tapno hanlang nga deta agar arado. Ay naapo. Ay naapo, arado. Basol ni Tita Gali deta, agarado. Bon. Ni awan mo te Partner, ano agpay ayamak ti bingguno madamdama into no kwa. Iupin mo to lang taday takastam niya. Iupin kun to ditoy. Iulim to DJ bingo. Di oras ti kwa, di oras ti LS ko dati. O sige, ikot ka nga ro din. I-PM nak no kaya? One, Okay. sige tawagan kan tulad. Okay, sige na, mabalinan nga, idepunin kasi ada mo 2 hours nan. Okay, Mabalin guys. tayo nga. Ayan, thank you so much. Thank you all. Okay, thank Ayan, you. rated SPG. Rated SPG. Handa mo DJ ko, names. Handa mo di arado eh. Bon, handa mo ti arado. Dua kasawa at JF, anak ti Manalon. No, agarado, gininarado kami. Amo di DJ ka. No, agasawa at anak ti doktor. Ano yun? Ang tinodok kami.
B-side. Dito nakanta. Diba? Okay, guys. Thank you very much. Thank you, partner. Ayan. Ayan, sige, thank you, partner. Okay, Sige thank na, you. pwede mo na yung patayin. Okay, bye-bye. Sige, bye-bye all. Thank you.